Udruženje Evropski vinski vitezovi Sveti Đorđe, konzulat Srbije, organizuje 6. i 7. novembra u Sremskim Karlovcima drugu konferenciju vinskih vitezova Srbije. Centralne teme konferencije su uloga Udruženja vinskih vitezova u razvoju vinskog turizma i zdravstveni aspekti grožđa i vina. Početak konferencije 6. novembra u 10 sati rezervisan je za svečano predstavljanje učesnika, kao i za izbor predsjednika i zamenika za predstojeći jednogodišnji mandat. Vinski vitezovi u boju za vinski turizam naziv je predavanja viteza vina doktora Dimitrija Pamfilova, koje počinje u 11 časova, dok će popodne doktorka Ljiljana Bukarica, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, govoriti o neiscrpnoj temi – zdravlje u čaši vina. Prošle godine je pokrenuta inicijativa od strane nekoliko udruženja da se jednom godišnje predstavnici svih udruženja vinskih vitezova sastanu negde na nekom lepom mestu koje je poznato između ostalog i po proizvodnji dobrih vina. Ali da bi taj skup imao neki smisao, osmišljeno je i predloženo da budu neke radne teme, da to bude kao neka konferencija i kongres. To je dobrovoljno okupljanje, nije niko u obavezi da mora da dođe, a svake godine se menja organizator. Ove godine je to pripalo nama u čast i evo mi smo odabrali Sremske Karlovce. Prošle godine je to bio Palić Hajdukovo, isto jedan vrlo lep ambijent, a sa Karlovcima želimo da malo konkurišemo Paliću i Hajdukovu. Tako da očekujemo bar 5-6 tih udruženja, iako ih u Srbiji ima, koliko znam, 12 registrovanih. I bit će dve teme koje su vrlo interesantne. Prva tema se odnosi na razvoj i podsticaj turizma u Sremskim Karlovcima, ali ne od strane zvaničnih institucija, nego od pojedinca. Upravo taj pojedinac je i član našeg viteškog reda i ima službenu funkciju maršala. Kao što vidite, maršali nisu izumrli, imamo ih i mi. To je doktor, profesor, akademik Pamfilov Dimitrije, koji je sam zaista puno učinio na propagiranju Sremskih Karlovaca kroz razne snimke, kroz aktivnosti koje sprovodi itd. Druga tema je isto jako bitna i interesantna. One nosi naziv zdravlje u čaši. U stvari radi se o aspektima konzumacije vina. To predavanje će održati profesorka Ljiljana Bukarica, profesorka sa Medicinskog fakulteta iz Beograda. Vinski turizam je važna karika za proizvođače vina, odnosno za celokupnu industriju vina, kao i za turističku delatnost. Između vina i turizma postoji višegodišnja veza, ali tek odskora ona je prepoznata i kod nadležnih državnih institucija. Za vinsku industriju od presudne važnosti je dobro trasirana veza sa vinskim turizmom, jer većina konzumenata želi da iz prve ruke doživi priču o grožđu i vinu, a za vinske podrume to predstavlja značajan, a ponekad i osnovni izvor poslovnog uspeha. Kada je reč o zdravstvenom aspektu grožđa i vina, treba podsjetiti na to da su i novija naučna istraživanja potvrdila nekadašnja saznanja o blagotvornosti božanskog pića i otvorila put za nova. Savremena tehnologija proizvodnje vina doprinela je još boljem korišćenju dragocenih, gotovo magičnih sastojaka grožđa. Odabrali smo Karlovce jer Karlovci imaju jednu tradiciju dugogodišnju u vinskoj priči na obroncima Fruške gore. Davno, kad god je bilo mnogo vinograda i to vino se izvozilo i za Mađarsku, za Poljsku, Češku. Bermet je bio na dvoru kod Marije Terezije i onda naše udruženje je donelo odluku da Karlovci budu mesto u kome će se održati ta konferencija. Želimo da podignemo nivo Karlovaca, da zaista pronesemo slavu Karlovaca, jer ta dugogodišnja priča o vinu, koja je, po čemu su Karlovci poznati, eto, mi vitezovi želimo da iskoristimo i da okupimo sva udruženja iz Srbije, da prođu
kroz Karlovce, da obiđu neki podrum, već se zna i gde i kako, i da na neki način ta priča ode daleko u svet. Mi smo pre 2 godine bili organizatori konferencije bratskih viteških redova iz celog sveta, tako da nam je čast da budemo u Karlovcima. Planiran je, između ostalog, i obilazak vinarija kao i izlaganje viteških udruženja o sopstvenim iskustvima, dok je završetak konferencije rezervisan za usvajanje deklaracije o saradnji i razumevanju viteških redova. Drugog dana konferencije učesnici će imati priliku da se upoznaju sa znamenitostima grada domaćina, a bit će upriličen i svečani prijem novih članova. Evropski vinski vitezovi obećavaju da će se potruditi da se svi osjećaju prijatno u Sremskim Karlovcima, družeći se i uživajući u kvalitetnim vinima i lokalnim specijalitetima.